UMLA ka jawai ma wailat miki shilla ha ka shpotrik no pra ulapli ya ka lumpung yelek kai Thatlas Kane Football League 2024-25 balapan yai daka Thatlas Kane Sports Association TSA ka waina kisenjok yelek kai hapo kerilum jaintia ka balapan KM hadian bon teli kisnam ba ka du ya kejing itu na ka Meghalaya Football Association MFA ha usnam arhajar khat khandai de hadian bashim kia ki nongshong shnong bat ki riu 8 football kila shem ya ka sinjam bantau ya ka ad hoc body badda ka jinya so kilai poi teli ki sports club hapo ka TSA ka MFA kala rai ban weng suspon ha ubnai risau arhajar arhosau kumta klem pen slam ha kani ka kanti ka TSA kala khot penlong ya ka football league bad ki don hadu san pupra teli ki bawan ya shim banta ya ka jinya lek kai la penlong hawa ya jar stadium Nalor UMLA ladon langru UMDC JHADC mala Kondkar District Sports Officer DSO West Jainta Hills makrobok pasa kinong ya lambat khot nong kit kaum ka TSA bakentup nadu President Makmen Langshla Vice President Ebris Pariat bat mutshwa thaba General Secretary Ebor Milingdo nalor kiwe nalor ka jinya rapisa na UMLA ka than bat sembut menteri rangba mas nyau bhalang dhar kabashi lak tingka syaka kenhun ladu uma wailat miki shelaru ula penbenawan ya rapisa sanpo hajar tingka syaka kenhun kabawan baar kum kada kejing sedang ya ke lempung UMLA ula penher ya kalama ka TSA Hadin ke jingwir yong ke negotiation yoi wa kam tam ye kini gitan nei ni mo kam wa a nado na po mukla umulong wa yejer kam te terter yos khet wa kini ki klop deman ki wir sakma wa em hi kat tu kat ni ku em lat em luti de ya penyesok ki yelade chaka WJDSA hanrai mto ko wasuk kham tam ye kini ki than nong kondong kini ki liang yong i ulai chado chajwai snyao tho i kta go ya ka yo ko kot yong ka chnong ka thau te pen man go pendu men sin ya ki chnong lani ki sport club wo ye chim mentah ki tournament henrei nga kameno da ka jing embyang sa chisin yong ka Thatlas Kane Sport Association kamu da snyao intu hei pori watabian san pau prat li ki team Udawan cekman. Match skemo wa uyo to uyo chibun ki players ko daw mi kamtam kamada kanau president wa hagini ki snem go dawan wa uyo phi chimenta ha chibun ki league ki wan nagaliang yong ka sarkar Meghalaya niliang yong ka sport department da penmi go ikini ki tournament go e ya phi ka te ka lat ka te ka platform ko wo yo kini ki club ki he upai dem nete yo use khet ya kata sap ka talent gyong phi kam da snyao phi ka Meghalaya State League ko da em gat tu man leki snem ki wo kuntu ko ebor ya ki sport club nei ba um ya ka sport club yo im to ka kam go sup ka jinglut ko bon ba nga dang ha gini ki snem dang ha new snem le dang support ya ka sport club ko yo nga hetai ha po mukla hado wada ongai ki de mai ka monite kut de te jing pan yong phi Henry Monday em bentalang chem moto ke jinglut ko wahe te yuluti walang ba jing em yong kaniga MSL kamjo le ke Meghalaya Youth League ko kam da UP de dep dang dep yu le ya ka first phase ne ba ke jing yu jangai ke yong i yong ke sarkar wa em kam i ya kitik utat ya keteka talent yong di kena her tai wadang biang neba mentu la de yo tai u player u haker ta go ar phau wisnem te sakat won snem me yo chimbenta le da ong yo ptbit chu le ipor md nei te daw nei liang yong ka sarkar Meghalaya da penmi go ya kanika state youth league wo tap i ki kena ki wadang khat nyau snem khat so snem neba khatso le ne khat nyao dang biang bha irta yuman ne yo ye kata talent wo chim wo train choi knang yo ye ki ye chim banta ha kite ki
platform ki wa pair go pair ban nga kentu ya ki team kam de yo pi hagini ki snem kam tam hagini ki sanru snem go dalai ka jing mi yong ki infrastructure lene ki madan dang hagini ki sngi mi ke data lene ke teka numbers ko wa chem gi wa to hawaro yong kari India hawaro yong kari India to ke Meghalaya ko wa bon tam usiang yo new artificial turf ko bon tam ya ki madan artificial turf to ke Meghalaya la compare hawaro yong India tega ni to nei benta wo e ya pi ya ka teka lat wo ya le ke pi nei ba snya thoi man tu la de le ke pi ka madan gum biang kaman ulai compete pi kita ki wiki state ki wo biang ya kita infrastructure tengah ngai skemo nga e jing khublei kham tam yo local MLA yong ka ni ka than wo manu deputy chief minister yong ka state ki yong i wa ha ka jing yu changai gi yong o de yo i ya ka ni ka madan ko de yo pi hajan yong i ko man kat kam ka international standard lada compare kam man kat ni hapo state Meghalaya gi yong i da ong gi da tam da ka ni ka stadium go hei ni ban ya ka tai hapo shillong taga ni to ka jing em bha gi yong yu em ya kinong ya lam ki wa chna changai wo wan ra ya ki ni facilities ki wa phi man ya le ki phi to ya le ki phi rengkat wa ki tai ki players ku em chiki wi to wan kirni tengah kentu ya phi udang man phi ku yai kre chutom tham tam ka football kat ni da man ka wi na ga lat ka mai bat heju ipor le ne liang yong ka state Meghalaya da tip phi da de pass ko ya ka sport policy ko phi la dia chimbanta phi la da man phi states player la da man phi national players ye phi yo ya ka job reservation haki kre sarkar depan ku ke sarkar ya ka poisa ya giwan gi chimbanta haki state level haki national level depan ku go le cha so cha ya ka prize money yo phi but gajing em yong ka I league gajing em yong ka ISL yo i chibun de ego ya ka platform dang ni ka tiya go dep ngadang layo ka tu sngi Sunday wo lai sakhi ya ka I league match hai ta ya po Shillong kat won gajing he man sin gi yong i wo yo hamadan gajing le ke yong gi local players gi yong i ki wa pun na ni ka chnong le em ki wa chimbanta ta kat won he man sin nga kwa wono step man gawi wa em na perdi nei ni ki wo ya chimbanta kama man kate tip bai pito ke India impuyo iu ya chimbanta ka World Cup kari ko da em hado chispa le phau klur kinong ki population tang khat wingut ki player emi go yo ya le World Cup hetai i do thia chi tension yaw le so ji dang yang upai ya le ki giri yong TV kat won tam la da step man ka wi la da em ki players na po ka chnong ka thau na po ka state ki yong i wo represent ya kari ki yong i tenai te daw nga kentu ai phi unang yai kre chutom bat klem na penjrong di yai klam yonga tengah kitbok kirwiang kham tam yini ke tournament ne liang yonga da jo support do ya ki players ya ne ya ki team kam da jo ongo nga da dep ongo ya ki won ki wa job ya ka subruto kop nga support nang ba financial support bat kemen open tip ya phi wat hai tai hapo joai le ya ka super division ko daw ya le gi hagani ke Saturday ke kyang nang ba tournament kita yang ke super division ya ke prize money to ngaw support itu chilak pia ngaw support ya ke tu ke prize money te dang ya kelam ya ka TSE la dang ong ya ngaw hejing to wa ka ni ka mo ka prize money te ne liang yong nga drong ai ki ong ma to nai we le pi mukla ta ka prize ko job ngaw tangkat to pi wa jer tengah ada gore ma we ne te ne liang yong nga san phau hajar kam ka prize mo ka jing support ya ka Thalas Skate Sport Association nei benta wo ron gi ni ka tournament ban ngakit bok kidwiang ya ka ni ka Thalas Skate Sport Association wa gisgi go dawan yui wa dang mi cho ki team rengkat ki players ki wo represent ya ka district ka state wo ka region ibro ko wi das nyaaw de yo ka jing penche no president mar sendep ka ni ka league daw em ke kategori ya gini gi play gi team kaperdi yang sanpau pra de ligi team daw categorize no yaki daw em ki te division gi oper kenang open sup ko igini go he upalai ya ke tournament na ko por che ko por te ei wo upalai kan ra du em langu agin du gi benta ei wo kejing ya kre lang ke yong pi na ko por che ko por kenang wo ye unang pelai penbaik
ya ke ni ke tournament kat kam ijing kwa ijing kam yang ke por ko kat ni dap dari senyau si wa ke TSA de kra kam ko ang bor ki facilities ki to yo pi do pi ki ne ba dah hab ye kini wa ke WD DSA te Navy por de lai luti hay wo tho lan kamu pun baik ka ni association da wana de jing snyau kemen do kata wo yo wa ke TSA de imbiang ko hapo ni ka blog yo yem ko jungai yo pi de slam bagi por wo yo yo pi ya kam ni geli ka wo pun yo ya kisap kita len yo pi bat kam do lo nang yo pi ku lem bagi rensan sak widewan di level di baile wong kam te gini ga TSA gini ga league jing sket nado ni punai da dem nado ki punai ko September untuk ron ya kam amre tik pi woro wan nado warajar kendej pau waga TSA wagi nong tikam lorim gyongka em go gijing ko gijing lalu di amre yo ikam ler khanyi gisnem de bon de kharar kharli snem haba pai sya ke jingelek kai jong ka sengi sedang ka jalapang kala penrem keput hadu kendai lanot persya ya ka takhnyang SC arngut kirang yelek kai kila kruwet daka hat-trick ulum langki pawa ubala thep haka minit khatnyo saupo bat nyo pusan bat elat mi lingdo haka minit saupu saupu nyo bat nyo pulai ya kilai teliki gol la thep markawe da uken mau pawa haka minit khatsan Oliver Pale haka minit laipo bat nangroy lalu haka minit drip kendai Mati bermod di kawasan Pakina. Beberapa orang kerupu betul ia dari sepuluh yang pergi jiwa nak cakap ekor. Beberapa orang kerupu betul ia yang dah yok di Indonesia, yang dah mahal kemarin kerja Kubesibon katanya agak kuat sekali. Namun dia lagi ya. Itu kumpulan kami di mana kami melekir kami sport yang di grup benar ini kami catatnya. Kami jamu nangwa ke TSA DOI saja siap kami por ketua nangku kesimpulan ini saya besar ke foto DOI hobi yang players kiwa baunam deman kerja melan hobi kita dari hobi yang Indonesia tawa hampak mau mana wahai kita mau serat kemarin kan Kebetulan aku betul ini mamam, lagi aku cakap kia, orang kaya ini kembali lagi, macam tahu ini dia ketik start ketik Jepang, orang ini cuci mulai teruan, ini sejak kata komet kemana kita tahu ini, Facebook.
Yang dulu ya Indonesia